Prepara ahora el Philippine National Police para el aseguramiento de la seguridad na Canto Ymar, que uno del mga bien identificado issue de seguridad na siyudad de Zamboanga. De mas temprano pa ng mga konferensya y junta del PNP y militar, pirmita pa naman kwento el asunto del Bisyada na Lamar. Ipendiente pa syempre el bungkada del mga finger wharfs o pribado pantalan aquí na syudad, que posible tausa para ng mga illegal kosa. Asigun ko Regional Director del Pro9, Police Chief Superintendent Billy Beltran, negosya sila kung mga pribado sektor para tiyan sila mga nuevo drone equipments para usa como surveillance na Lamar, kumpara usa mga helicopters siendo bien gastoso el operating expenses de este. Ang threat can come from different areas, lalo na from the sea. Kaya po, kailangan talagang paigtigin yung aming defense. It's already there, personnel-wise, kulang lang po kami sa technology. Nagrandor palang daan de Lamar del Ciudad, tormento y la autoridad para pone con este todo autoridad, pero na plano a segundo el gobierno local para pone el command center na pueblo. Este command center el promesa del mismo DILG del pasado mes antes pa la eleksyon con el alcalde Climaco. Y este asigun sirvi como communication center del PNP AFP para responder ng mga tal emerhensya. Grande bentaha también asigun este mga ekwipo si pursigi el implementasyon del Guerra contra Abu Sayyaf na Basilan Isulu para evita el mga spillover. Kulang lang talaga ngayon. Ang kulang pa na, we hope mapuno namin ay yung technology nga. CCTVs, okay, we hope if we can have drones, mas maganda yun. I think nakasalalay doon sa drones, malaking bahagi na ating security is doon din sa drones. And we're negotiating sa mga private companies. Yabla también si Beltran, que tiene paligada mga equip desde PNP Campo Crame. Este mga meses que viene. Albert Luna, Dateline Zamboanga.